Dobar dan, sve vas skupa pozdravljam. Žao mi je što danas nisam tu sa vama, ali evo na ovakav način pokušat ću da održim ovu izuzetno prezentaciju na ovu izuzetno važnu temu. Ja sam u Podgorici i nadam se da ću se uspjeti javiti, to jest da se čujemo i uživo popričamo negdje po rasporedu. Mislim da je to u oko 12 sati i 30 minuta. Naime, moja prezentacija su da zapravo podijelim iskustva oko projekta Gornji horizonti koje su se akumulirali još od 1988. godine kada sam prvi put na fakultetu, Građevinskom fakultetu u Mostaru izučavao ovu temu, prije svega u okviru predmeta hidrogeologija krša, gdje mi je profesor bio Petar Milanović, koji je i dan danas jedan od najvećih svjetskih autoriteta što se tiče hidrogeologije krša i koji je preko 30-40 godina proučavao ovu kompleksnu mrežu podzemnih kanala i sve utjecaje koje i vrijednosti koje sa sobom nosi cijeli taj ekosustav. Na ovoj fotografiji ovdje vidite također i Zdravka Mrkonju, koji se nadam i danas s vama. On zapravo o ovoj temi zna i puno više nego ja, a ovo je Ponor Biograd koji smo zajedno zadnji put izučavali. To je fotografija od 14.7.2023. godine. A također i namjeravamo isto ponoviti i za vrijeme velikih voda ove godine. Nakon studija na Građevinskom fakultetu i zaista podrobnog proučavanja ove problematike, dalje smo krenuli sa razmatranjem utjecaja projekta Gornji horizonti kroz regionalni centar za okoliš, REC, gdje smo Đole i ja, koji je organizator i ovog skupa, godinama zapravo organizirali brojne okrugle stolove i vodili brojne diskusije na ovu temu, kompleksnu temu, gdje sam zapravo zaključio i što me je potaknulo upravo da krenemo u područje istraživanja i monitoringa, jer zaista jako mali broj ljudi je znao uopće o čemu se konkretno ovdje radi, a svi ti malobrojni ljudi koji su to znali zapravo su bili djelatnici ili elektroprivrede Republike Srpske ili hidroelektrana na Trebišnjici. Mi smo htjeli jedno neovisno mišljenje, mi smo htjeli prikupiti svoja vlastita saznanja i onda se već 2009. godine otvorila prilika da kroz financiranje Mala fondacije, kroz WWF zapravo provodimo i pokrenemo prva istraživanja i monitoring voda podzemnih veza istočne Hercegovine i da uđemo u misteriju ili tajne ovih voda Dinarskog krša. To se nastavilo 2013. godine sa osnivanjem Dinarike, gdje također Mava je podupirala Dinariku više 10 godina, a Dinarika sada također nastavlja raditi na ovoj problematici zahvaljujući financiranju u najnovije vrijeme fondacije iz Monaka. O tome vam također, ako bude potrebe, Đole može više ispričati. A moja nekakva brzinski izračun upravo za ovu prigodu je da je Dinarika u ovih više od 10 godina uložila preko 1.100.000 eura u istraživanja i monitoring voda istočne Hercegovine sa posebnim osvrtom na projekat Gornji horizonti. Ovo sve zapravo što te vode koje imamo
padaju nam s neba i to vrlo obilno. Ovdje sam izvadio taj podatak da u istočnoj Hercegovini da je prosječne padaline su 1780 mm po jediničnoj površini, dok je u Njemačkoj, evo vidite, više od 3 puta manje prosječno. Tako da često puta na nekakvim međunarodnim konferencijama mi se znalo dogoditi da se ljudi čude, pa dobro, u čemu je tu onda problem sa toliko, vi ste zapravo prebogati vodom, to bi bio zaključak. Jesmo, da, a problem je taj, mislim, nije problem za prirodu ili okoliš, problem je više za gospodarstvo, taj šta je ta voda pod zemljom. Kakva su kretanja te vode, kakav je vodni režim, najbolje prikazuje ova karta. Znači, tu zapravo ova krška polja djeluju kao kolektori voda, koja onda poslije dreniranjem dovode te vode do nižih točaka. Tu vidimo, ovdje su istaknuta 3 polja kao ključna, to je Popovo polje kao najveće i Popovo polje, dreniranjem Popovog polja vode dolaze u deltu Neretve, dolaze u Malostonski zaljev, dolaze na izvor Omble. Potom je Dabarsko polje koje zapravo najviše opskrbljuje vodama Hutovo blato, a tu je Nevesinsko polje, kao što svi sigurno i znate, te vode se idu prema rijekama Buni i Bunici, a vidimo ovdje i točno gdje je ponor Biograd i ta direktna veza sa izvorom Bunice. Ovo je Popovo polje u prirodnom stanju, znači, mislim, slična je situacija sa Nevesinskim poljem, ali navodim primjer ovdje Popovog polja jer smo ga najviše izučavali, ali koncept, odnosno prirodni režim je potpuno isti. Znači, to je jezero tijekom zimskih mjeseci u prirodnom stanju i tu su ogromne ponorne zone. Tu je namjerno postavljena ova slika sa ljudima, jedan od njih je Petar Milanović, da bi se zapravo dobila stvarna veličina tih ponora. Ukupan kapacitet gutanja tih ponora je nekih 300 kubnih metara u sekundi, a zimi bi dotoci bili preko 1000 kubnih metara u sekundi i na taj način bi se formiralo jezero koje bi onda potom dugo cijelu godinu i dulje se dreniralo te vode prema, evo, kao što sam rekao, uglavnom Jadranskoj obali. Kako bi se odgovorilo na te brojna pitanja i zahtjeve kako te iskoristiti to silno vodno bogatstvo koje je pod zemljom, zapravo je se primijenila logika da te vode treba spriječiti da dolaze u podzemlje i čim ih više držati na površini, te ih više namjenski koristiti. I to je bio jedan plemenit poziv, rekao bih, koji je započeo sa svojim planom već tamo 1950. godina. Nažalost, međutim, to se nije baš tako dogodilo i kao što ću reći malo kasnije, tu su nastale i brojne greške koje se, nadam, ne bi trebale ponoviti. Ono što smo napravili ili što se napravilo krivo na rijeci Trebišnjici, da se ne napravi ponovo iste greške na rijeci Zalomci. Ali uglavnom logika je ta da se iskoristi veliki pad, to je od preko 200-250 metara
nadmorske visine nalazi se recimo Popovo polje i taj veliki pad da se iskoristi kako bi se voda akumulirala, spriječila dođe u podzemlje te usmjerila prema hidroelektranama Dubrovnik i hidroelektrani Čapljina. Projekat Gornji horizonti, evo, ovdje u ovom velikom krugu, tu je u krugu i Hutovo blato, zato kažem što smo zaista jako dugo razmatrali upravo utjecaje projekta, utjecaje svih ovih zahvata na Hutovo blato. Projekat Gornji horizonti, kao što znate, sastoji se od 3 hidroelektrane. Sada to da ne ulazimo sada u te nekakve tehničke ili formalne aspekte, ali trenutno se znači gradi ključna hidroelektrana cijelog tog zahvata, to je Dabar, odnosno radi se akumulacija rijeke Zalonke. Znači, rijeka Ponornica, jednako kao što je Trebišnica, se pretvara u vještačku akumulaciju. Da bi se to napravilo, potrebno izgraditi cijeli niz od nasipa, kao i dvije brane. Znači, od rijeke se pravi jezero, i to u cijelom njenom toku. Rađena je naravno procjena utjecaja na okoliš prije nekih 10, čak i više godina. Bila je i javna rasprava na tu temu. Tada sam svakako prisustvovao toj javnoj raspravi, davao svoje komentare, radeći za WWF. Tada već smo i prikupili značajan broj podataka i argumenata, tako da smo raspolagali sa svojim podacima. Ovu studiju, koja je u konačnici prihvaćena, izradio je projekt Banja Luka u suradnju sa Zavodom za vodoprivredu iz Sarajeva. Te ja sam za ovu priliku izdvojio jedan detalj iz te studije kako bi zorno prikazao sve te postupke izrade dokumentacije za projekat Gornji horizonti. Tako da na stranici 48, evo, koja je gore u gornjem lijevom kutu, piše da je ponor Biograd ima direktnu vezu sa rijekom Bunicom, da je najveće kapaciteta u cijelom Dinarskom kršu 110 kubnih metara i u sekundi, i više puta se spominje i napominje da je to direktna veza ponora Biograd sa izvorom Bunice, odnosno jedna od najdirektnijih veza u cijelom Dinarskom kršu. Na stranici 86 se govori da zapravo zatvaranjem ponora Biograd neće imati utjecaja na male vode rijeke Bunice. Znači, potpuno suprotno onome šta se tvrdi ranije u tom tekstu. Naravno da sam ovo komentirao i na više skupova i predstavnicima elektroprivrede i HET-a ukazao na ovakve banalne propuste, no međutim reakcija bi uvijek bila slična ili ista, a to je da zapravo su rađeni modeli, čak je radio Imperial College u Londonu, jedan model radio je u Ateni i radio je također i u Beogradu je rađen isto jedan model, i kao svi ti modeli. Mislim, treba napomenuti da je u Imperial College u Londonu to što je radio, da je zapravo radio opet čovjek koji je porijeklom iz Bileće, mislim, nebitno, profesor je gore na fakultetu, ili je bio profesor, nebitno sada.
Sve te studije su pokazale zapravo da kada i ne postoji nikakav input, tako da kažem, vode u ponor Biograd, da postoji taj output, odnosno da voda i dalje teče iz izvora bunica. To se događa ljeti, kad zalomka presuši. Stoga se zaključuje da te male vode zapravo nemaju nikakvog uticaja za zatvaranje ponora Biograd nema nikakvog uticaja na male vode. Dugi niz godina nam je trebao monitoringa da bi zapravo ukazali na to o čemu se radi. A stvar je jednostavna. Mislim, i ti ljudi koji su radili te modele to znaju bolje nego ja, a to je da je krš zapravo spužva. Odnosno da krš upija tu vodu i sada to je misterija i kretanje tih voda. Uvjerili smo se ne jednom da postoje podzemne akumulacije u kojoj se ta voda sprema, pa se onda ta podzemna akumulacija treba napuniti da bi došlo do preljevanja, pa tek onda zapravo mogu proraditi izvori. Znači, jedan izuzetno kompliciran sustav, no međutim, ovdje imamo jedan vrlo jasan pokazatelj. Recimo 2010. su bile vrlo velike vode i Popovo polje, to je ova gornja fotografija gore desno, je bilo poplavljeno, potpuno poplavljeno. Tada smo radeći monitoring došli do toga da je ljeti, znači kad je zimi Popovo polje bilo poplavljeno, ljeti je zapravo rijeka Krupa na ovoj stanici Karaotok imala vodostaj od 47 cm. Istovremeno smo radili monitoringe kroz ostale godine kada nije rijeka, kada nije Trebišnjica se izlijevala, odnosno kada nije Popovo polje poplavilo, odnosno kada nisu se aktivirali ponori, rijeka Krupa je bila samo 19 cm. Što znači da ako nemamo velike vode koje ulaze u podzemlje, mi nećemo dobiti ni male vode ljeti. I sa ovim dokazujemo povezanost između velikih zimskih voda i malih izdašnosti izvora u malim ljetnim vodama. Što preslikano na slučaj Biograd Bunica. Ako vode zimi ne uđu u ponor Biograd, Bunica ljeti će presušiti. Za kraj bi, pa kažem, diskusiju nadam se da možemo nastaviti u 12:30 ako se stvore uvjeti, ali uvijek mogu biti u kontaktu i Đole ima sve moje kontakte, tako da vrlo rado ću podijeliti bilo kakve dodatne informacije. Ono šta bih za kraj rekao, da ne ponovimo greške iz Popovog polja i greške koje su napravljene na rijeci Trebišnjici. To je rađeno, početo raditi, planirati 50. godina, rađeno 60. i 70. godina. Tada je bio drugačiji sustav, tada su bila drugačija znanja, sada imamo puno veća saznanja. Tada nismo imali situaciju kako imamo danas sa klimatskim promjenama, nismo imali izumiranje vrsta sa ovako dramatičnim rasponima. Tada smo imali diktaturu na kraju krajeva, danas imamo demokraciju. Znači, ne može se preslikati slučaj rijeke Trebišnjice kao da ništa naučili nismo i isto tako se po planu iz 50. godina provoditi projekat na rijeci Zalomci, srljajući u iste greške. Evo, toliko za sada od mene. Hvala na pažnji, nadam se da se vidimo ponovo brzo. Doviđenja.